Mày y cái này cái tụp à? Bay bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Hatu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ maya mẹ là mày. Maya lấy cũng angel sa. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Jingmyntoi Hills Development Society ringkat ke Jingmyntoi lang bat ka Khublei Germany kila pelong ya ka Jingmyntoi ni ka free checkup cam ha ka snong saphai ha ka khat pratri uyayong arja pun riu ha ka ni ka Jingmyntoi lawan ya shimenta kumban riu Spah tam ki nong snong ka snong saphai bat ki wede ki snong ki bamarjan ki jing sumar ki kemthop na do ka jingpet benya ya ki khman ki benyat ka jingtes HIV bat ki we la aji kairu ya ki nong snong halor ka kwat ka khya wa he snong ulai ro ya ka sinjam jong ki te ki ban syakri hakithan nong kendong hakani kesngi la don langru presiden ka Khublei Germany u Gerhard Albert u director ka Jhds u father man bhapakem u coordinator ka Jhds u ba tennis kurkalang lor kiwi I think it's really good that we found as well somebody in Germany, a good friend of ours, who is sponsoring the day for you, and this way we can have a good collaboration between Jhds and Khublei Germany. And I wish you a wonderful day, and hopefully you get a good check-up, and if needed, as well some medicine. Cái này cái Jingmyntoi Hills Development Society, teman ko society yang ke Jhds, tinak benta itu ki Catholic, ki tip IP jimot Jhds. Nah, temto Catholic một cái ni to ka society yang ke balang Catholic hapo Jhds, hapo Jingmyntoi, ke wapat ya ki kam met. Tao đi cầm sim đi cầm mét kêu tao vào cái chai vào cái năng, tao vào cái chai vào cái năng, đập nhai cái barato PAC vào cái sas niang PAC, pelai dari cái society yang ke balang, but em đi cầm kêu lại tao vào cái rap cái riang, cái thùng cái tép, cái jingri, nete cái thùng tết, nete cái training cho phang uchana uchana cake, nak bentau training cho phang kisur. Kiwa bunjai kamala ki la se ni la manchua em kiwa la ye ni e gumjo chapang kapure kaputhi ko to wa ka jing chana ye ki score ha ki thau go pher bat ka jing rap sponsorship na banta ki khna ulai score te ni chnong la em hi ka tu ka Ngut kiwa yo jing rap na banta ulai score te mi yo ro an re ka pai tu ni te cái này cái society ông to yong ka Jhds man gasni ye yo ma la perdi yong thi yong ala iwaro ha kamer ka phat yong ikitiki knyang kujut ma tang wa hal da ka ta bor met yong kwa yi be ku ya le ikitiki chat kujut le ne kitiki knyang kwa kit hasula hathat hakti lana huwaro ma hala kata kapor kita kicipai yang kasnam yang tahada ya chamma kanai wa kini kijak nyang tangwa em ru kujot wato kata kapor kicipai hapo kasnam yang yi ki yale ki bam ye kitiki knyang kujot ku em hapo kamet yang hala terot kamet yang nawan hala em kam kinu kijak kujot ki wa yabi dadap ong pi ka kujut tibi de ka kujut tibi to ka kujut ko yabi dabli ten wan em ka to ka kujut ko jo snyau pi chapang ka HIV and AIDS jo snyau pi ka to ka kujut HIV snyau be nong dabli te em wan waro I dat tibi chapang ka kujut COVID tibi nong yo ka to ka kujut ko yabi tam haro te nalor kitele nang em wan sikiwi ki jai kujut kam ke malaria bai ngomong bai germo bai gonong manda dat umat cuman tu dat umat ye ki beru pada em yu niu kujut malaria dap ku dat he kita ku em kujut dat nun ko sekiwi kium em gani ka kujut le tang haladat lot kam bormet ke yang pi kam ongatan ne halat lot ka bormet ke yang pi ke yang a hita ile de yo gani ka kujut malaria. We have ensured that no construction will be allowed
And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika snong nongi kwayo sngo bahan ika snong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jongka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kano ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi ang Ngut ngiru hang ni. Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban sutu bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado ka Jingmyntoi. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.